Mu minota mike ishize igisirikare cy'u Rwanda RDF gitangaje ko igisirikare cya FARDC aricyo cyarashe ibisasu bibiri bya roketi ku butaka bw'u Rwanda biturutse mu gace ka Bunagana. Ibi bisasu byarashwe mu kagari ka Nyabigoma umurenge wa Kinigi mu karere ka Musanze kuri uyu wa gatanu tariki 10 Kamena 2022 ku isaha ya saa 5:55 yo mu Rwanda. Igisirikare cy'u Rwanda cyatangaje ko ibi bisasu ntawe byakomerekeje ariko byateye ubwoba abaturage baho byaguye. Ubu bushotoranyi bwa FARDC buje kandi bukurikiye ubundi bwo ku itariki ya 19 Werurwe no ku itariki ya 23 Gicurasi 2022 mu mirenge ya Kinigi na Nyange muri Musanze n'uwa Gahunga muri Burera byakomerekeje abantu bikangiza n'imitungo yabo. Hari kandi gushimuta abasirikare b'u Rwanda babiri bari ku burinzi byakozwe na FARDC ifatanyije na FDLR. Ibi bikaba byaramenyeshejwe guverinoma ya RDC, itsinda rishinzwe kugenzura uko imbibi z'imipaka zubahirizwa ndetse n'abandi. RDF yijeje abaturage ko harimo gushyirwamo imbaraga mu gukemura iki kibazo kandi ko umutekano wabo urinzwe. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Dr Vincent Biruta aherutse kuvuga ko mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yakomeza ubushotoranyi irasa ku butaka bw'u Rwanda ndetse ikanga kurekura abasirikare barwo, byaba ngombwa ko narwo rwirwanaho kugira ngo rurinde abaturage barwo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Biruta yavuze ko ubu hari kuba ibiganiro byo kurebera hamwe uburyo impande zombi zakumvikana mu mahoro. Ati ibiganiro byaratangiye, mwumvise ko ejo Perezida Macky Sall yavuganye na Perezida wacu, yanavuganye na Perezida Tshisekedi. Ati ntekereza ko na Perezida wa Angola arimo kugerageza kubavugisha. Ati kwizeye ibi biganiro n'uburyo bw'akarere bwashyizweho ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Yavuze ko mu gihe inzira y'ibiganiro yaba yanze ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo igakomeza kugaragaza ubushotoranyi, ko byaba ngombwa ko n'ingabo z'u Rwanda zirwanaho. Mu gihe u Rwanda rukomeje gushinja Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ubushotoranyi, iki gihugu nacyo kivuga ko u Rwanda narwo rushyigikiye umutwe wa M23 umaze iminsi warubuye imirwano. Gusa u Rwanda ibi rukabihakana rwivuye inyuma, aho ruvuga ko ari ibinyoma kandi nta nyungu rufite mu gufasha uyu mutwe wa M23. Simeon Stizo Muhumuza, onenationradio, ijwi rya diaspora i Kigali. Ese ujya utekereza kuri ejo hazaza hawe n'umuryango wawe uko hazaba hameze? Bantu muri Amerika, waba ujya utekereza uko byagenda cyangwa uko watunga umuryango wawe uramutse uhuye n'ikibazo cy'uburwayi bukomeye bwatuma utabasha gukora igihe kirekire? Igisubizo ni life insurance with living benefits. Ibaza ubwishingizi bubumbiye hamwe bugufasha igihe cyose wagira ibyago ukarwara uburwayi bukomeye bukakugoboka, wagera mu zabukuru bukakugoboka, ndetse wanitaba Imana umuryango wawe ukitabwaho neza kandi igihe kirambye. Akarusho rero nuko iyo udahuye na kimwe muri ibi bibazo uba ushobora gufata ubwizigame bwawe. Icyiza kindi kirimo hano rero nuko kubufata hakiri kare ariko kugira inyungu nyinshi, kuko urinda ugeza mu zabukuru ugitanga amafaranga amwe wahereyeho utangira kuwufata, bitandukanye n'ababufashe barakererewe. Waba uri mukuru waba ukiri muto, nawe ubu bwishingizi urabukeneye kandi urisanga. Erega ntawe umenya aho bwirageze, kandi bavuga ko ntawe ujya inama n'iminsi. Aha, ngwino muri IB Financial Freedom Solutions maze tuguhe ubwishingizi bwizewe, burambye kandi buzakugirira akamaro. Ku bindi bisobanuro duhamagara ukoresheje iyi nimero 8117808459 cyangwa utwandikire kuri email ibfinancialfreedom@gmail.com. Life insurance. Live better. Live insured. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza
neza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa eshatu akadomo iwacu home care akadomo rwa. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.